Menya amateka y'umuperezida igihangange gikomeje gutitiza isi kubera intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uwo nta wundi amazina ye nyakuri ni Vladimir Vladimirovich Putin. Yavukiye mu mujyi wa St Petersburg mu mujyi w'Uburusiya tariki 7 Ukwakira 1952. Yiga amashuri makuru muri St Petersburg High School mu Burusiya. Usibye Ikirusiya nk'ururimi kavukire, Putin azi Ikidage n'Icyongereza neza cyane, ariko mu bikorwa bye byinshi bijyanye n'ubuyobozi akoresha Ikirusiya. Mbere yo kuba umukuru w'igihugu, Putin asanzwe ari umusirikare. Yabaye mu nzego zishinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya KGB. Aza gutorerwa kuyobora igihugu mu 1999 kugeza muri 2008. Yongera kwiyamamaza muri 2012 aratorwa kugeza magingo aya, ariko yigeze no kuba minisitiri w'intebe. Putin yize amategeko muri kaminuza ya Leningrad State University, bisigaye yitwa St Petersburg State University, aho yize guhera mu 1970 kugeza mu 1975. Vladimir Vladimirovich Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu badakunda gushyira ahagaragara ibirebana n'ubuzima bwite nk'umukuru w'igihugu, ariko ibirebana n'ubuto bwe kubivuga byo arisanzura cyane. Abakurikiranira hafi ubuzima bwe nubwo bitoroshye bavuga ko Putin atishimira igihagararo cye. Areshya na metero 1 na santimetero 42, ndetse ngo niyo hagize umubaza icyo avuga ku ndeshyo ye ngarakureba gusa akakwihorera. Ubugabo si igihagararo. Nubwo Putin ari mugufi ntiyumubuza kuba indwanyi kabuhariwe. Urubuga Top 10 Media rucukumbura ku makuru y'abantu b'ibyamamare ruvuga ko hari igihe Putin yari ari kumwe n'abanyamakuru mu kazi mu ishyamba, maze bacekirana n'urusamagwe rushaka kubarya. Putin akoresha inkoni yari yitwaje ararukubita biza kuruviramo gupfa. Ku myaka 18 Putin yari afite umukandara w'umukara mu mikino yo gukirana uzwi nka judo, ariko ajya ananyuzamo agakina indi mikino njyarugamba nka karate, kungufu n'indi. Abakurikiranira hafi ubuzima bw'uyu mugabo bavuga ko yatandukanye n'umugore we 2014 bamaranye imyaka 31, bafitanye abana babiri b'abakobwa, Maria na Katarina. Umutungo we w'amafaranga ubarirwa muri miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Akaba afite inzu zisaga 20 zo mu rwego rwa villa, harimo imwe afite agaciro ka miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yitegeye inyanja y'umukara iri hagati ya Aziya ndetse n'Uburayi. Uwo yari Vladimir Vladimirovich Putin.